Ovo vam je moja ostava. Pratitelji mog kanala već znaju kako smo mi improvizovali ovo, no međutim pretrpano je stvarima, bez obzira na to što ja znam gdje što stoji, nekako nije to i odlučila sam da je došlo vrijeme da preuredimo, odnosno da napravim mjesto za odlaganje svega. Mi ovdje imamo ove dvije utičnice koje su bile planirane za mikrovalnu, da se tu sakrije. Međutim, nije nam dovoljna širina, a možda uskoro i kupimo novu, neku manju ili nešto tako. Vidjet ćemo da uopšte ima tih dimenzija. S vremena na vrijeme svakako treba prebrisati sve te ladice, ormare i to ono što ja radim, samo ne snimam vam baš sve. No eto, ono što se meni desilo ovdje jeste da je ovo promijenilo boju, odnosno kao da ga je uhvatila neka vlaga i slično. Ja sam uzimala one kao gumene podmetače. Uzimala sam ih na metar pa ih ja ovako isjećem da zaštitim ovo, ali znate kako je kad tu odlažete sve, pa zato sad tako izgleda. No svejedno ja ću to da prebrišem sada i da očistim, pa ćemo onda lijepo sve da porijedamo. A ako Bog da na proljeće planiramo ponovo da krećimo ovo sve, pa ćemo vidjeti da i to popravimo. Prije svega, lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Još uvijek se nismo odlučili kakvu vrstu videa najviše volite gledati kod mene, kada pričam ili kada ne, kada ubacim muziku, kad slušate ovako u pozadini zvukove koji su tu dok pripremam ili snimam, svejedno. Tako da pišite mi u komentarima kako bi buduće znali, a danas ono što ćete gledati u ovom videu jeste način na koji ću ja da organizujem svoju ostavu. Ovakav video sam snimala već jednom na početku, kada nisam baš imala budžet za ovako staklene posudice ili za ove plastične, nego sam sve spremala u posudice koje sam imala. Ostavljala sam posude od hrane i slično i u njih sam ovako spremala da mi je lakše kasnije. Neke stvari nisu toliko potrebne za organizaciju, što ćete vidjeti na kraju, jer ćemo ići u nabavku hrane, pa ću ovaj put i organizovati ladicu sa mesom. Rekla sam da ću isprazniti sve, pa tek onda da ću kupiti novo meso i od sad ću tako raditi svaki put, jer mi se znalo desiti da uopšte više ne znam koje je meso u kesici. Ovaj put sve puno bolje organizujem. Na ove teglice ću napisati šta je šta. Ukoliko me bude bunilo, za neke stvari vidim, a za neke će mi svakako trebati, da se ne pitam da li je tu griz ili soda. I evo Taidovih pahuljica, zbog njega sam iskreno kupila ove velike kao teglice. U jednu ću da stavim ovsene pahuljice koje on stvarno brzo isprazni, a u drugu teglicu ću da stavim brašno. Brašno poprilično rijetko koristimo, ali eto zna se desiti da pravimo proteinske palačinke ili da negdje jednostavno trebam dodati kašiku ili dvije brašna. Ako se pitate gdje je kupljeno bilo šta iz ovog videa, sve je kupljeno većinom u Jumbu i čak sam snimala tu kupovinu zajedno sa cijenama svih ovih proizvoda, pa ukoliko vas bude zanimalo svakako mi pišite, pinovat ću taj video u komentaru ukoliko niste gledali kupovinu. Tad kada sam snimala kupovinu, ovaj kao sivi organizer sam planirala svakako za ostavu, jer vidjet ćete imam par polica i treba što bolje iskoristiti prostor. Tako da evo mislim da je ovo najbolje, ovako da mi se ne prosipaju začini koje uvijek negdje zagubim, jer je polica kao što ste vidjeli bila pretrpana i na jednoj polici, bez obzira na to što ja rasporedim da su na donjoj recimo samo flaše, na kraju tih flaša bude na svim policama. I evo ovdje sam imala jednog pomoćnika koji mi je sve vrijeme prekidao snimanje.
moja mala Melina. Dok ja vam u pozadini čistim, ona, evo vidite šta radi sa kamerom. I ove sam najteže stvari stavila na dno. Ovako to izgleda, a pored sa lijeve strane ću da stavim ulje, ocet i sve ono što imam u flašama. Plastične sam ovako posude sa tjesteninom i slično stavila na drugu policu, kada idete odozdo, a zatim sam prešla na sređivanje ove treće police na kojoj nam se uglavnom nalaze slatkiši. I ona previše jednostavno uvijek bude pretrpana, zato sam odlučila da se riješim svih ovih ovako pakovanja, jer mi to zapravo zauzima najviše prostora, naročito kada se nešto otvori i stoji otvoreno, nekad jednostavno i zaboraviš šta imaš, Bože oprosti, tako da puno je bolje da organizujem ovako u posudice. Ukoliko se pitate zašto bi svaku ovu namirnicu vadila iz kesice i presipala, otvarala to, da li je bolje da uopšte tu radim ili da stoji neotpakovano i slično. Mislim da je meni ovako puno lakše, onda sam svjesna koliko čega imam količinski, ne rasipaju mi se stvari po polici i na kraju krajeva ovo je nešto što mene smiruje. Vjerujte da sad, evo dok snimam ovaj video, naravno da sam već uradila sve, puno mi je lakše da se organizujem. I nekako ja se osjećam ljepše kada otvorim bilo koji dio kuhinje, a ne vire sve te kese i ambalaže, nego je ovako sve lijepo poredano. Naravno da sve ovo može puno bolje, ali za sad sam se uklopila u budžet koji sam imala, ali donijela sam odluku svakako da u buduće otprilike svaki mjesec da kupujem bar po dodatno 2 neke posudice za organizaciju, da sve dok ne završim dio kuhinje. Nakon toga sam već odredila šta mi je sljedeće u kući što želim da organizujem na ovaj način. To će svakako biti nešto u kupatilu, ali o tom potom to ćemo vidjeti svakako u budućnosti. Početkom, ja mislim decembra i početkom januara sam počela sa ovim svojim rutinama. Ovo je nešto što sam odredila sama sebi, pa evo poprilično mi dobro ide za sad po meni. Ne znam, možete ostaviti komentar ukoliko vidite razliku prije i sada. Pretpostavljam da ste primijetili moj stomak, nadam se da neće biti suvišnih pitanja da li sam trudna. Nisam trudna, ljudi, debela sam i što se više trudim i što mi više kilaža opada, to mi je stomak sve više nadut. Primijetila sam da mi žitarice, odnosno mlijeko, da imam problem sa laktozom, da me to nekako nadima, da to treba da izbacim, pogotovo kada dodajem protein u žitarice. To mi nikako ne paše i stomak mi je stvarno sve veći ovako, tako da evo sad sam dala sebi par dana da izbacim neke namirnice da vidim do čega je. A evo u ove ovako posudice, umjesto da mi stoji sve sa strane, stavit ću sve u jednu. Tu su uglavnom orašasti plodovi. Kao što vidite, ovdje sam u ovoj kesici kupila posebno onako u Bingu, a imam i ovako odvojene brusnica, bademi, šljive i slično. Ove šljive su mi nekad stajale u frižideru, ali nema nikakve razlike kad ih držim ovako u ostavi ili na stolu. Tako da, eto, tako bi izgledala naša posudica koja mi stoji uvijek na stolu kao podsjetnik da umjesto nekih gluposti pojedeš nešto što je možda i zdravo. Vidite da je u toku snimanja Melina uvijek tu negdje, ovako je zabavim bar par minuta da se ona igra sama. Magnete stavim na frižider i ona ih onda ovako pokušava skinuti ili ih pomjera.
U jednu ću zdjelicu i da stavim bombone, iako ovo nisu uopšte sličnog karaktera, nema veze, sve bombone koje imam ću staviti ovdje i kome se šta jede neka uzme. Neke sam kupila čisto onako da su na stolu kada neko dođe, a ove ljubčaste sam kupila za taj da u DM-u. I evo jedan od organizera koji sam kupila odmah nekad na početku braka, trebao je da bude za čaj. Međutim, mi smo vremenom prestali da koristimo čajeve u kesicama, koristimo one onako trave koje kupite. Nekad kupim i kod onih bakica koje prodaju na pijaci, nekad mi i svekrva pošalje, pa eto tako se snalazim. Ali pogledajte šta se desilo sa ovim organizerom, znači on je vremenom promijenio boju, ovdje sam se stvarno potrudila da ovo skinem, međutim pošto mi stoji iznad šporeta, od pare i od svega doslovno ne može se bolje očistiti. Ovaj čaj koji je bio unutra je čaj za dojenje, ali sam ga ostavila pa ću vidjeti, ne znam nija evo šta ću sa njim. Prvo sam pomislila da će ga htjeti moja prijateljica koja doji kad dođe da joj napravim čaj, a ako ne, ništa, pretpostavljam da ću ga baciti, ko zna kad će meni trebati. Haha. Pošto mi ovo drveno više baš i ne pomaže, nego stoji i onako, žao mi je da bacim sve stvari koje sam nekad onako, sa dragosti nekom kupovala i skupljala novac i jedva čekala da svaki mjesec idemo u kupovinu i kupimo neku novu sitnicu za naš dom. Nekako mi je sad žao da bacim čak i ono što ne koristimo više toliko, jer evo na primjer sad ovako više koristimo čajeve i sad imamo ove kao staklene posudice, teglice, kako god hoćete. I čaj isto poprilično brzo se potroši, naročito kamilica, to je nešto što svakodnevno pijemo, Melina, Taid i ja, svi skupa, tako da stvarno brzo se i potroše ove teglice pa ih ponovo ovako punim. Pošto napun nismo mogli ovdje staviti, vidite možda malo da viri ovo staklo. Evo vidite sa desne strane, to je kao neka zaštita da mi eto kuhinja se ne bi uništila vremenom od pare, iako kad god kuham uvijek otvorim prozor. Ali eto vidite da mi se već ovo posuđe kao počelo na neki način uništavati od pare i svega. Nisam mogla trenutno pronaći bolju posudicu za luk i krompir, pa ću to staviti u ovu staru korpicu gdje sam nekad zapravo iznosila hljeb na sto. Međutim, evo sad mi koristi za ovo dok ne kupim neku bolju korpicu baš za luk i krompir. I evo ovako to izgleda na kraju. Mislim da je puno bolje i praktičnije umjesto svih onih ambalaža koje ste vidjeli na početku. Mogu vam ostaviti čak stari video koji sam snimala, ja mislim prije 2 godine kada sam tad uređivala ostavu, da vidite kako je to bilo sa dosta manjim budžetom. Na ove sve posudice sam otprilike potrošila 100 maraka, možda malo više 150, jer nisam sve u istoj kupovini kupila. Kupovala sam ono vremenom kad god vidim nešto malo sitno kupim, ali eto ima ta kupovina gdje sam potrošila 100 km na posude koje su u frižideru, baš onako za frižider, i na posude koje su u ostavi. Melina je tu uvijek pored mene, nemam komentar šta da se radi, sve skupa radimo. I evo, ako se pitate zašto bi ja uopšte otvarala posebno sve ovo kada mogu samo da strpam u ladicu, vjerujte da mi ovako sada puno lakše, jer na kraju su ovo povrće završi tamo negdje po ladici. Nemam preglednost koliko čega ima u tim kesicama, ne znam uopšte šta više imam, a ovako sada kupujem planski određeno povrće koje najčešće koristimo i imam posebno ladicu za povrće, posebno za meso i to je to. Ne, ne, ne. Riječ ne i ne je nešto što ponavljam otprilike 7000 puta u toku dana, ali uspijevam, jako ništa, to što je stvarno shvatila šta znači riječ ne.
donekle. Naravno da nekad mora i da ispipa sve. A šta će se desiti ako ja ipak ne poslušam mamu? Ali eto, opet sam zadovoljna da me sluša koliko toliko, iako sad drma kameru. Nisam htjela da je prekidam jer razumijem da njoj je dosadno i ona bi vrlo rado da vidi šta se dešava tu gore na stolu. Sad ako se pitate šta ovo radim i čak mi je par žena pisalo kao Melisa, uopšte ti to nije puno vremenski posla, možeš da odlediš normalno meso i svaki put prije nego što skuhaš to ti je minuta da izrežeš. Ja sam svjesna toga, ali meni je ovako stvarno puno lakše kada vidim u kesici meso, odvojim koliko je dovoljno za nas dvoje za ručak i odmah se skontam taj dan šta ću kuhati. Znači, nemam puno opcija da se razmišljam. Ako vidim da je u kesici piletina na kockice, znam da imam par opcija šta ću praviti. Ako vidim da je već izrezana piletina na filete, odmah skontam da li ću praviti natur piletinu ili ću da pohujem i to je to. A druga stvar, radim to i zbog preglednosti. Znalo mi se desiti da mislim da sam izvadila teletinu, na kraju izvadim nešto skroz drugo i slične situacije. Mislim da je to nešto recimo 200 grama, na kraju to je mali komad koji odvojim za supe i slično. Tako da sad pišem na sve ove kesice, ću napisati tačno koliko porcija je tu i zašto sam ga odvojila, zašto sam planirala, jer imam male komadiće mesa koje ostavljam za supe, recimo faširano ili krila, to ostavim onako sa strane kada pravim supicu za Melinu. Ovdje smo bili u nabavci, kupila sam negdje do 10 kila mesa, nešto ću odmah sutra da pripremim ono što se dugo kuha, i to ću da odmah spremim isto tako kao gotovo. Ovdje sam uglavnom odvojila piletinu na kockice i filete jer je to ono što mi najčešće koristimo, a i pravo da vam kažem, žao mi je da recimo kilu mesa zaledim i onda da je odledim i onda da recimo ne iskoristim sve za jedan dan i ono odleđeno da mi se na kraju pokvari u frižderu. Ne želim da bacam hranu i zato mi je puno lakše ovako. Sad ovdje smo kupili dosta brokuli i karfiola. Karfiol zato što Melina voli i brzo se priprema uz bilo šta. A što se tiče brokulu taj želi da mu spremim onako u tepsi. Sve ovo ću iskoristiti za jedan ručak i politi jajima. Kupila sam ponovo i novu posudu staklenu za mlijeko, pošto smo počeli da kupujemo mlijeko u kesama. Mislim, kesa kako vi već zovete, svejedno. Mislim da nećemo je zadugo kupovati zato što nam se nije svidjelo. Ipak smo navikli na mlijeko iz tetrapaka i ne vjerujem da će nam dugo trajati ova zabava. Od teletine sam kupila flam, kupila sam rebra i ja mislim da sam kupila trbušinu ili nešto tako. Od tog svega ovdje sam se toliko napatila. Prvo sam uzela ovaj manji nož koji je stvarno oštar, to su nam oni novi, spominjala sam. Pa sam onda prešla na ovaj veliki, slomila se pa nisam znala da li ću ustati ili ću sjest. Na kraju sam čekala taj ide da dođe, rekao taj ide, ja se odeo kupat, znači sva sam mokra dok sam ovo sve isjeckala jer nisam mogla, stvarno je nekako žilavo. Tako da je na kraju taj ide ovo završio i na njemu se vidi da se i on napatio. Tako da eto, ostavite nam komentare. Nadam se da sam vam dala neke ideje šta vi možete urediti u svom domu. Vjerujem da ćete i vi dobiti čak i bolje ideje nego što sam ja uradila, ali bitna je motivacija. Hvala vam puno na praćenju mog kanala, na lajkanju, na svim komentarima i porukama koje pišete i šaljete.
Šaljem vam puno ljubavi i to je to. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!